Zengila davihatina destilattaria milisen giredai Khamenei Irake leda. Roshilata navin amadekarian dike ku komara islami ber biçokkeha diroke ve bibe. Vezire parastine Irake thabit elebasi gotku. رجل نقل سلام ترامب لدولة الرئيس ولنا، وبدأ في حديث أنه عندهم عمليات في المنطقة ويحذر من التدخل بهذه العمليات من قبل الفصائل. Neziki deh rojbere, Vezire parastine Amerika'ya hekset dipevendiye ke telefoni de emagahtar kirin ku devletin yekbuyi in Amerika'ya amadekariyen operasyonal lihereme dike u komen çektaren Irak'e hişyar kiriye. Kuji her destverdane dur bisekinin. Hişyariya dawiya Amerika'ya jibo Irak'e. Amerika'ya hişyari da. Emedi demek nezik de operasyonek lihereme bikin. Destverdane nekin. Vezire şere Amerika'ya Pete Hekset. Dipevendiye ke telefoni de bir rayedaren Bex daire. Hişyariya dawi da hükümete Irak'e. U gefhuar ku ger komen giredai komara İslamiyen ve keşabi berdevam bikin. Eve operasyonen leşkeriyen nezik. Lidiji çeperen vanen li Irak'e pek bine. Çalakvaneki Iraki nivisand. Keis hezeli, seroke milisen asay belheken giredai pasvanen şoreşeli Irak'e, erişi Mehmet Şia el Sudani dike. U gazinanci jibo kani ye pastare İran'e, u çegire Kasim Silemani redibe. Şezeli dibeje ku asayip heman koma ku piştgirida el Sudani jibo serok vezirtiye bu, Leviev şizmet bişereli diji milisan u tenkirina kade jibo van vegerand. Gelo darbe di çarçove hevreziyede despekir. Koalisyona giredayı Sameneyli Irak'e. Gelo el Sudani bir yarda kuşerten Washington'e biçih bine. Hilveşandina hezin seferberiya gel, bidaviyanina komen milisan, girtina ofisen vanen abori, ravestandina piştkiriya jibo rejima İran'e, İroli Irak'e jibo Amerika'ya devrek gevirtuneye. An biçihanina tevahi anji ketinek giran. Herkes de ceribandin. Çirok berdevam dike u herkeliyek bangasweheye.